Meta momenti jiġu li jkunu momenti diffiċli, irridu niftakru li inti qatt ma titilqilna jdejna, li inti qiegħed hemm għalina u ma titlaqna qatt. Int li fuq is-salib ħadd dak kollu li jien għamilt ħażin, tgħidli jien ħallast għalik. Ara, id-dnub tiegħek huwa maħsul f'demm aħmar biex isir abjad aktar mis-silġ. Il-qalb tiegħi hija maħsula u mnaħtfa minħabba dak li wettaq għalija fuq is-salib. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me above all. You were crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose
trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Nixtieq nieħu din l-opportunità qabel nagħlqu li nistieden lilkom it-telespettaturi tagħna mill-ġdid biex tħallu l-barka tAlla tinżel fuqkom billi tbierku lill-oħrajn bil-ġenerożità tagħkom. Għalhekk inħeġġiġkom biex hekk inkomplu nissapportjaw din il-maratona u ma nieqfu qatt inħobbu lil Ġesu. Għax verament mingħajr l-imħabba tiegħu ma nistgħux ngħixu. Nistgħu neżistu, però ma nkunux qed ngħixu. Għalhekk nixtieq nieħu l-opportunità biex inbierek il-mulej din l-aħħar għanja. Fejn ngħidlu mulej nrid niddeċiedi u naħżel lilek fuq kollox li nimxi warajk illi inti tkun is-sit hawn jien mulej. Dak kollu li jien noffriwlek, dak kollu li jien nagħtihulek. Forsi tista' tagħtih b'ġest ġeneruż billi tċempel wieħed minn dawk in-numri li hemm. Ukoll hija forma ta' qotja tiegħek innifsek anke meta tweġġa'. Qotja li tagħti hekk b'ċertu sagrifiċċju. Iddeċidejt mulej li ħajti rrid nagħtik. Jien noffrilek lili nnifsi kif jien. Ħudni f'idejk u għamel bija dak li trid kun int mulej is-sit ta' ħajti. Kantaw miegħi. Hawn jien mulej, jien lesta lik wal kull ma trid. Hawn jien mulej, b'imħabba kbira lik. Hawn jien mulej, u ikkmandani dak li trid. Hawn jien mulej, iddeċidejt mulej li ħajti rrid nagħtik. Jien noffrilek lili nnifsi kif jien. Ħudni f'idejk u għamel bija dak li trid. Kun int mulej is-sit ta' ħajti. Hawn jien mulej, jien lesta lik wal kull ma trid. Hawn jien mulej, b'imħabba kbira lik. Hawn jien mulej, u ikkmandani dak li trid. Hawn jien mulej, iddeċidejt. Hawn jien mulej, iddeċidejt. Hawn jien mulej, iddeċidejt. Oħloq bis-sima mill-kull lejla